Koperasi beneficient part kidon kikam kibala ya po jongka district West Kasihil Nongstoin kedena po jongka office of the district and section George West Kasihil district Nongstoin ikan ka advertisement apply nya duka kandai trik jong bana April arjar arpun riu ka district selection but promotion committee na po jongka West Kasihil district Nongstoin ka code application hapo jongka offline mode kemud bahaban apply offline hapo jongka district session George Nongstoin and judicial migrate first class Mairang from citizens of India who are desirous for filling up for the post of mentioned below. Kemudian itu kibakwa ban apply mentajung kini post artli hapo Nongstoin subhaban page ka video ko jonga du kabakut menpan EAP kini jong non kam baro. Kelas dit nam tajung kaneka application kandeh ka pratrik jung braimi arjar punriu. Barang tai itu kibakwa ban apply subhaban salit apply no marka along lalu ban apply. Kelas dit ban apply kadai apakah pratarik mangalo omane kadai ka pratarik jung benai me arjar arpun riu. Pihak ban apply haka offline mode kemudian pihak ban dap ka standard form. Barang ta pihak ban det submit po jung ketik office of the district session George West Kasihil district Nongstoin. Kini di post kibalai ke post beningkong kadai stenographer kadai grade 2 ki post kilat tengi way berkape level kadai pay level berbai kemudian lai punya hajar praspa cheneng kadai ka salary malau benai. Karena kapus mentaki UR berka education qualification berkum juru bachelor degree berpihak pas ka bachelor degree lagi nuki university berkum juru berka diploma hapo jongka stenographer jongka English lane degree berka equivalent ka requirement pada ka bayde bekan kapus meningkong grade 2 kan dapat minimum speed CISPA WPM in shorthand berka typing speed kan dapat Saupo WPM hapo jongka komputer. Bat namta kapos ke baar kadai stenographer kadai ke grade 3 kapos kadai tengi way Nongstoin bat kaway po mairang kape level kadai pay level 8 kemud ba kadai pe lai po hajar lai spa chaneng katulom tani ke salary kamalau banai. Bat ke education qualification kadai be bachelor degree ni nuki recognized university bat kumjuru apo jongka diploma stenographer in English or degree with equivalence. Barang tak requirement kan dapat minimum speed prapo hapo jongka shorthand but typing speed kan nong saupo WPM hapo jongka komputer. Tekini kini badan kam habai dapat kini ki post artli. Tekitu ki baradap bandap kini ki qualification kemud pilaban apply dan tajung kini ki post. Kemangalo ong mane baka application kalas dit kadeh ka pratrik jong merai me ajar punriu kan kuradu kapor sambaje. Tekan mawan supply no nam tajung kini ke offline mode hapo jongka district session George Nongstoin. Ki kandidat hadin mapila deban apply lande hadin mapila deban submit di ka form kan mau bapira langru ya ka passport size photograph ko jongpi nam taki self attest ki jongpi copies ki certificate berkum juru ki education qualification nam taki age experience certificate candidate will have to produce the original certificate as and when required. Kamud bapihap ban ra nam taki original document jungpi ladaki don kam. Hadir mapila deban pendapat tika form nang tasa tab ru apo jongka self envelope. Kamud bapihap ban tab apo jongka envelope kaba size kadai arpulai cm bat 10 cm. Kani kadai ka size jongka envelope bat kumjuru bat kapus tam kaba syondor sandingka pideban bulang nadi pihaban attach apo jongka tuka form ke bapi ba apply. Bat gitu ki ba apply artli ki post kemud kihaban submit di application form ke jongpi spirit kemud la ka jong kemud artli pi apply kemud artli ki application form. Kitu ba apply tang kawai kemud pilaban submit tang kawai. Bat gitu ki bawan apply de ki we pat kim accept re kemud ba pihaban apply tang ka offline mode online mode ki psa. Berkabai de berka payment fees nam tajung kini ki application jong ki kini post artli kemud ba lai spa tingka kemud kandai tajung ki general bat shis pasan phok kandai tajung ki SCST dan tajung ki general ada ki kawan tap adu artli ki post kemud pihaban stiun ruspa namar lai spa kawi ke post tajung ki SCST lada pi kawan tap artli kemud pihaban stiun lai spa tingka lada pi kawan tap tang kawi kemud shis pasan phok nam tajung kawi ke post. Barka age limit kembali dem tajung kini ki post bat kandai kandidat kene man long baik khar prasnem hadu lai puar snem kemudian Kenya duka siderik jong benai Julai arjar sau. Barka opar age limit pat ka relaxable kandai baik sansnem nam tajung ki SCST kandidat.
Badam ta jongka date of birth ke jongpi man pensisha kin accept baik dan nekin shim baik tang nampo jongka matrik laneka secondary school living certificate. Kemudian bah kajeng pensisha kin page baik nyapo jongki niki certificate. Bat nam ta jongki wiwi ki certificate habai de bat ki certificate ba issue napo jongki nuki government kemudian ba kin accept by de bat ki age limit ke jongpi ban pensisha. Badam ta jongka reservation of vacancy pat kalong kotkum jongka reservation policy jongka government of Meghalaya ka preference pat kin ai baik ya kitu ki badai permanent napo jongka district. Ke instruction nam ta jongki candidate kim de ban up dan kim de ban apply hadin balakot jongka Singapore subhaban sa apply no. Badam ta jongki tu ki badai ki government employees ki de ban kam ane pihak ban donru eka NOC certificate no objection certificate na kinu ki appointing authority in bapi deban select apo jongka personal interview. Badam ta kitu ki candidate kim bomla ban pembiang ya kini ka certificate NOC kemudian sya reject. So bahaban sapan biang baha ya ki certificate ki jongpi ker kumalapan hang ne kenang bahkan kampen su kepi. Haka bai de bermal apply kini so bahaban sapan biang baha ya ki kod jungton kambaro ker kumalapan apo jongka instruction ke bashpo berkum juru ki candidate ki approval pulih baha ya ka nambar ke bakar we kemudian candidate ki de ban long eligible hak bai de bat pin apply ginu ki post ki badan apo jongki niki advertisement. Badam ta jongka proof but eligibility kan ai baik nyapo jongka district and session code website. Kemudian ban check baik nyak por apo jongka ni website. Pilaru ban yo ikani website apo jongka description box ka jonga ikini ki link. Badam ta jongki original certificate ki ban penbiang hadin ba pila deb ban select po jongka personal interview. Candidate ki ban penbiang bahala na pimla ban penbiang ikini ki certificate kemudian pihak ban disqualify. Badam ta tu ki candidate ki ba apply kani subhaban ta check baha ya ka notice ke bikin supply nam ta jongki examination na lani ki admit card apo jongka ni ke website kenawa pinio ki jing tip ka bai de ka exam bari ki admit card kin sa ai apo jongka ni ke office apo jongka West Coast Hill district Northstoin. Ki candidate kum juru pihak appear santa jongki ni ki examination berki personal interview dala dehi. Ten ta jongki itu ki bakwa pan apply kani kemudian ba nam ta jongka application form kim klam ong ye ka kanuk application form ki klam ai kemudian ba pin habat ban pendap apo jongka City of Meghalaya kani ka standard form City of Meghalaya pia ban fill ka form natas salid submit apo jongka ni ka office. Berkum juru ba pinyo sibun ki jipun tip kitu ki bajan napo Northstoin ki badai napo jongka Northstoin pilaru ban yo sibun ki jing tip ki bakamnya ada pila ban late ban mi apo jongka ni ka office. Tetang kini jing pentip nganuan rai pi mentakan mau ban share ban like ban subscribe ke channel ka jongan ak por kubli sibun.